Hallelujah. 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 Gloria, gloria, gloria. Mm. Oterebesia. Oh. Ora baba basete. Hallelujah. Yes. Oh, tato, thank you, Dios. Janet, more buen día. No quiero mil per. Hallelujah. Gloria, gloria, gloria. O satoro bosote esa baba. Yes. Ora baba. Hallelujah. La Espíritu de Dios ministra. La Espíritu de Dios ministra. Aleluya. Santo. Ora basete, aleluya. Ora baba santo. Aleluya. Sí, Señor. Poderoso botar de mente, Señor. Poderoso. Oh Dios, sí, Señor. Poderoso botar, Señor. Aleluya. Aleluya. Ere bebé. Oh santo. Aleluya. Ora baba. Ora ba santo. Aleluya. Iria la basotto robosete.
Santo robo soto robia la ba 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 ba. Hallelujah. Erebesete. Aleluya. Aleluya, sí, señores. Hallelujah. Yes.
Kitarabasoto rebesia tarabasanto. Sí, Señor. Ábreme que Señor, oh Dios. Tres ojos, Señor, oh Dios. Turcos, Señor, oh Dios. Turcos, no consume fire. E candela, oh Dios, pabukima turcos. Turcos kuno to pertenece de cuerpo de ngamainte ginanting kubay di kaming dalang abini. Unting posisyon mas panantada mo sa perra mapopoder. Perra mapopoder, oh Dios, aleluya. Ora bababa sete siye mainta tremendo. Mainta glorioso. O mainta yan di poder. O mainta kami de Espíritu Santo ting posicionar. Tenlos por subir, oh Dios de gloria, alabacete, aleluya. Yes, sí, Señor. Corababacete. Campela poderoso de Dios, aleluya. ¿Quién más, Señor? ¿Qué quiere, bebé? Aleluya. Moro bom dia, meu irmão Antônio. Hermano Renzalo, Dios bendicionado de mente que bom simang, hermana Ana Maria, un simang novo yenti bendición para de simang que meu irmão estima, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Os tingruman Janet Marti tambe, oh Dios, nos alianske der en dollar, nos tingruman Ana Maria Kusumang Ana Maria di Ora Basanto Robo Soto Robo. Yes, sí Señor, aleluya. Kusumang Ana Maria di Almera. Kusumang Janet Spikenes, aleluya. Gloria a Dios, dice Elodie Bong Simamba Bo, Kusumang Santa también descende, oh Dios, y dos reactas, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, nuestro man desire Caterina, trae un reacta Amsterdam, aleluya, un poder tremendo de mí, de tierra, poder Señor. Por ababa, siete, aleluya. Gloria a Dios, cancela pegar que la siete, aleluya. Por ababa, siete. Yes, sí Señor. Lanta bocana de bocas, lanta bocana papia de bocas, papia con Dios, patulok walang desigual. Di ba binibay yung ng bonito ng poder felina durhala kita. Paso yung poder, yung candela sende, aleluya de meinte que oh Dios y gloria. Muestra vos gloria, muestra vos poder, muestra tu costia, vos Señor, aleluya. Oh Santo. Ministra. Aleluya. Aquí Señor, tremendo botado, oh Dios. Aleluya, aleluya. Oh Dios, sí Señor. Ora va sete, ora va. Ora va sete. Santo robo setería la baba soto. Ahora baba sete. Santo robo soto. Morbo día, Rashmit Juliana, gloria, aleluya. Bendicionado también, hermano Dios. Sanquitado para Rashmit
Juliano, Tata, o Tambe, Caserguillado, Espíritu Santo. Viniendo con tu ser humano, oh Dios, tenamente que va a conocer Dios más de cerca. Y Tata, va a estilante, Tambe, un día tremendo. Un luna de ojos tremendo, un simán bendición, aleluya. Gloria a Dios. Que llevo también un te conoce en espíritu, que ya del Espíritu Sanamente, que oh Dios, tu poder divino, oh Dios, ministrado en su vida, aleluya. Gloria a Dios, la verdad. Tal como tu conocimiento tremendo y como la candela de Dios, es candela, sete, aleluya. 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 Gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Levanta tus manos y adora a Dios, y adora a Dios, ayúdame. Oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Tata de mente que. Dan kita, oh Dios, pa mi vida, oh Dios, pira de mi casa, ministerio, nos yunang, nos nieto ng Señor, oh Dios, tata dan ki, oh Dios, petres, Dios, Christus ki. Dan kita, ta voluntad completo de mi vida, de mi casa, nos vida matrimonial, ministerio, Señor, oh Dios, tata ko ba confianos con él. Dan kita, oh Dios, pe palabra de boca vida vivo de nos kuta ministra, oh Dios, según camino, oh Dios, mano por llega. Tata bendicionamos, oh Dios de mente, que Señor, oh Dios, el luz como resplandece nos vida y para nos conocer potencial diablo que tiene en nos. Danke, Señor, oh Dios, de poder te digo. Unti nada ko, Dios, tato con nos na comprender pa sombra, canal te abrió, Dios, para ministrar de nos na pueblo, para ministrar de nos dentro de hambre de set, para ministrar, oh Dios, tato purificación completo, tanque pa santidad, de mente que Señor, oh Dios, nos tor, de unidad, un acuerdo, camino, voluntad, nuende, gloria a Dios, tato tu corazón que te abrí, besimilla de mente que se luneji, tres de ojos, estos Dios, tata, ay, don Bontera, oh Dios, tata, patur kung conocemos, Dios, según camindavo, que pananta, en el nombre de Cristo, Jesús, bendicionada, rendalo, senchi. Dios que de Señor, oh Dios, se me inte que palabra llegó, Dios, ministrada en su vida, y llega un camino, Señor, oh Dios, tabo que, en el nombre de Yeshua, Mashiach, me inte que Señor, oh Dios, está rendalo, viendo como un fuerte, Señor, oh Dios, para ministrar tortilla en su vida, en su casa, mire su yunan, su nieto, oh Dios, tata, su tata, lo cual no puta camino, Dios, tata, voluntad, ya, bendición y promesa, oh Dios. Bendicionales en su casa, en su trabajo, Dios, su diariamente, Señor, oh Dios, papá y su dilanticaba en el nombre de Yeshua, date me integrando los senchi, toro de neo, Dios, manera activa de barranca na Cristo, aleluya, gloria a Dios, dándole un día tremendo bendición a pavo, nos también Juan Marino, Struman, oh Dios, date almero, Dios, se me integra, tambe sometiendo su mes, tirando trono, Dios, camina para ministrar, camina para Dios, Dios Todopoderoso, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, Ana María también lo conocemos más de cerca, pues Ana María, oh Dios, lo voy a ministrar tortilla de en su casa, de un matrimonio, oh tarde en su casa, en el mero completo, oh Dios, trae un toque especialmente aquí, en el nombre de Yeshua, Señor, oh Dios, tata, ministrar en vida, Ana María, la Ana María conocemos más de cerca, revelamos oh Dios, más profundo, oh tata, también conocemos, también comprendemos, así, Señor, oh Dios, un toque especial, dado, oh Dios, dado pensamiento radical, oh Dios, tu plan de su vida, en el nombre de Yeshua, me integra, Señor, oh Dios, ministramos poder, ministramos gloria,
Ministra lo cual contigo en el nombre de Yeshua, Dios te gloria, me te quita tremendo, me te quita glorificar. Estaba comisa turcoso, Dios te gloria, nos también, oh Dios, para nuestro marido, que nos va a caer, me te quita un toque especial, ministra profundidad de su vida, oh Dios te gloria, tres de justos y oh Dios te amo, te avalante, te amo Espíritu Santo que llego, Dios camina a porque verdad en el nombre de Yeshua, me te Señor, oh Dios, sacudido, la comprometido, oh Dios, que nos amor, llamado de Dios, amor, oh Dios, que está ganando de un camino, oh Dios, purificación completa, tanto, oh Dios, de plan de su vida, tanto, oh Dios, estamos con mis aturcos, tanto, oh Dios, con ti manera, oh Dios, te gloria, me te gana, oh, Canaan, un día tremendo, un día bendicionado, plan de Dios, de vida, y ángel para la puerta, purificamos mes de santidad, de 30 años, limpiando, purando, santo, aleluya, gloria a Dios, danos, tapai con nuestro, oh Dios, tenme que, oh Dios, Sandra Adamos. Bendicionado dentro de Sandra Adams, semente que palabra de Dios vivo de movida, ministrando Espíritu Santo, guiando, oh Dios, ganando de un camino bendicionado, ganando de un camino de fruta, oh Dios, te comienza a ministrar, oh Dios, por de movida, gloria a Dios, tanto, oh Dios, por tu lugar de Dios, por mi vivo, anto va a aceptar que dos man con boca nunca me limpa en tu foro, gloria a Dios, de sabiduría, conocimiento, que Dios lo va a ayudar, papá, de sabiduría, de conocimiento, profundidad, data revelado mes máximas de envidia santa, la que familia estamos completo, mire luz, resplandece en su vida, aleluya, gloria a Dios, data, un Dios tremendo, un Dios bendicionado, lo cual como comienza a vivir santo, oh Dios, nunca porque te toca en el nombre de Yeshua, me inta que Señor, oh Dios, data, Sandra, oh Dios, cada stop que da, te vaya como cerca de vos, para sombra, te vaya me, candela, sentía turmenta de vivo, nada nadie de gloria, aleluya, Señor, oh Dios, bendicionada, Sandra, mente que por mí estamos completo, bendicionada, oh vos trabajo, te bendice, vos te bendice, plan de Dios, te envolver también, está tremendo, tiene todo, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, mente que Señor, oh Dios, nos te salve, nos te vais a con eso, que con nuestro Janet Martio, Dios. Gloria a Dios, date Espíritu Santo, calantemos ahora, que yo, Dios, pedimos presencia, Señor, oh Dios, date, en unidad, me acuerdo, camino para ministrar, camino para tapar, para papia, camino, Dios, date canal de abrir, exportas de abrir, pastor, Tishanet, oh Dios, entera familia Marti, entera familia Francisco, Dios, los turos días tengo top, los turos lenta tengo confesor, na mira luz grande, con resplandece, oh Dios, de gloria, viva, vida de Janet Marti, Janet me insta que 3 días, justos, que un día, dimensión nueva, un camino pues tremendo, un camino con un luz, un como llega, luz que resplandece, del sustrato de movida, botar en indicional, sabiduría, conocimiento, profundidad, Dios lo se revela, forma inta, pasota, Lamentación, capítulo 3, versículo 22, comiendo de esta vida, tu reina, Dios su gloria, Dios su compasión, su misericordia, fresco, nuevo de movido, Dios, familia Francisca, también, un palo de Sandra, Naturo, Dios, data, oh, gloria a mi algo de tremendo, un toque, tu día completo, tu día poder de Dios, gloria de Dios, también es aleluya, gloria a Dios, papá, siete días alaba santo, robo, soto, chanel, un día tremendo, glorificado, bendicionado, nuestro máximo, oh Dios. Asina, nos sigo Dios, nos trabaja con nuestro hermano Dios, dada Mirna Brown. Romano va a rezar para Mirna Brown, de mente, que Mirna Brown está para el hospital para un contesta, por isso nós vai rezar, é coisa que Deus mancava. Anche data aveva una notizia con nostro manglo vai tu. Anche Deus pode dar tur onto tur não comira nada mais, mas o Espírito de Deus alaba tu cor. Espírito sangue de Cristo alaba tu cor. Tur dolor, tur cos, tur espírito dolor, tur maleza, tur enfermidade, tur coisa, Pai, tem em nome de Cristo, desculpe, Mirna Brown. Dia tremendo, botava feia,
ka kusmak pasombra. Dios tawardamo bin kusmak pedabo e bom resultado. Aleluya. Gloria a Dios, date me inte que vierna bron su cas. O tada tanya van anol mistika van alno mirna bron comia bron minica su cas complet mirna bron su cas complet purificación limpa su puro Dios de gloria. E me inte que mirna bron o está bendicionando cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Guardando los testimonios con la paipa sombra de gloria de Dios pueda engrandecer en gloria, aleluya. Santidad a vos Dios, a nuestro mandando Dios da. Mira, me da de la cruz, profeta, bote, gloria, aleluya. Tremendo, bendicionado, sombra, mira, me dani. Que ya del Espíritu Santo, Dios está no pasó como un porta, Señor, oh Dios, para ministrar tortilla de mil su casa Mustafa, pastor de gas, a la cruz, completo román, tu nieto que tu yona, que tu topla, rodilla, por sombra, mira para firme, como luz, como un fuerte patud, contigo para Dios, aleluya, gloria a Dios, tanto Dios, tanto Dios, tanto voluntad completo, tanto Dios, para purificación que sangre, tanto Dios que la apartaste mismo con Cristo más te cerca, tanto Dios profundidad de Turquía de nuevo, palabra diablo, Señor, que damos mesmo se revela en su vida, gloria a Dios, abo de Dios Todopoderoso, y lo cual como comienza nunca porque una mirada de mente, que mira en la cruz, peticionaba, pasó una palabra de Dios fuerte, ministrando de mi vida, llegando un camino donde nunca llega, aleluya, gloria a Dios, tata, tanta para la alabanza, cuatro razones para ser mencionado en su casa, o tanta palabra divina que termina en su casa, tata Dios guarda en su casa, ángel blanco te campana su pipa en su casa, eres un íntimo de nombre de Cristo Jesús, mira, me dan un día bendicionaba vos, vos taqueras en el alto, Filomena Bernardina, Filomena Botei, gloria aleluya, Filomena, e me indica que chalule que Cristo Augustus, o cas completo, un toque especial, e paz de Dios te invocar, e amor de Dios te invocar, e gloria de Dios te removida, paz de Dios, de meu coração, fico porque Deus assim, bem ministrar todo de água de vida, eu não bonito, não, para mim verdadeiro, com pouco pisa me completo, me não manda me de que te amo, tá me de, entende para mim verdadeiro, semana para tudo e bom, aleluia, gloria a Deus, data Filomena verdadeiro, luz grande de minha vida, este pelo qual Deus impavamente que permite Deus ministrar todo de água, para sombra bota de mão de Deus, cara, eu não bonito, não, você querendo tudo em nome de Cristo Jesus, en elder, tá tremendo, você acabei de todos sofrer, em nome do Espírito de Deus, tanto você santa todos, aleluia, Filomena, dia tremendo, bendicionado para você, sabedoria de Deus, recibir, que dá resta, cala tranquilo, laga Deus guiado, nada de vos mesmo mais, Filomena, de Deus, permite Deus chegar, caminho é que chega de vida, tu na Deus, tu oportunidade, tu cosmes a Deus, tanque, que lo qual não conta de Deus, chama sangue de Cristo, para sombra, nós temos unidade, um acordo, porta viva de nossa oração, dia bendicionado para vos, único a Cristo, quem de glória, quem de costum de Deus, aleluia, Filomena, mente que você tremendo, você bendicionado, nos salve den helden, nos vai trair com dräxega, nos vai trair com dräxega, nos truman, aleluia, glória a Deus, nos vai trair com dräxega, nos truman, teisirei Catalina, aleluia, tanto Deus que dá glória manifestar, tanto Deus que dá o Espírito Santo, mente que o Deus profeta, você deisirei, sentencem aleluia, trair com dräxega, um toque especial, para sombra canal, e deisirei que o Deus da tortice, lo ministrar em turco trontice, se fritambolo in tocca di impermorente cammino dai per dei sirei e gloria di Dios grandi e testimonio per pretendo stata santo tanto Dios per corazón di Dios come transforman tanto Dios che costiava capire bonita peticionao Dios te sirei che tenere mente quitata che un tocco speciale o Dios cerchiato lo Spirito Santo a sombra sacco da presenza o su panti cada Dios stato che dava priorità in subire e sa Signore Dios che dava doctrina e sa Signore Dios lo qual cubati lo qual non quasi è impossibile irreversibile perché tampo di Yeshua me inte che desideri Catalina non tu conosci incandescendo con nombre tampo tu non gloria posso un potere ten algo tremendo desideri alleluia a Dios papia con Dios anche da sui va o atmosfera de casa cambia maggiore fai ora per me come figli per cantera da sente cava desideri Dios ei papia con Dios ti bo coração papia con Dios ti bo coração pa sombra a mostrar com Dios pa tu con o dia osta canal presentar per santidade llega e a atmosfera cambia desideri anche da subiva conta miran sataina gloria da passando caminho botavo papia con Dios
Dios, pasombra, Dios kan que sa tukos ikitende di bukara, ikotende, ikimira mo lagrima na betenen na ang to, tempo propia ministra ng aleluya, gloria na Dios, Desiree, un día tremendo, un día bendicional, aleluya, gloria na Dios, tato nos salio, Dios nos tabay sa nostro man, talitay kung dek mo sa babay, ka Isaira, yung kataki ko konta, kung simang, kung luna, tukos, pasombra, et desti a Christus ki, palanta novo, como rumán, como de culpa, como de presencia, como de reino, gloria na Dios, tata, tan Dios, vamos Espíritu Santo, que necesaria de mente aquí, at junto con nuestra voluntad, algo nuevo suceder, oh tata, tan Dios, tata, Isaia wanga de mente kita, Dios kusat, ito somos de su mesta abo, pamubini sa torti siya de bilis yung ng tunyeto ng pamilya wanga, oh Dios, kutur, kutaron, tije, pasomos yung voluntad, y algo nuevo din kusote, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios, tata, ministra, oh Dios, tu plan de un subido, Dios, hablo de primer lugar, oh tata, el plan ante fin después, tata, oh Dios, purificación limpia, un santidad limpia, la que conocemos más de cerca, la que sabe profundo tu voz, Dios, petente postem, que comienza a mirar costa espiritual, gloria a Dios, tata, oh Dios, que te poder, que te gloria, que te costa de amo, en el nombre de Yeshua, Dios, lo casi voy una, oh Dios, el día de luna aquí, blessed of Christus tremendo, tener todo, oh Dios, per luna de Christus aquí, por ser un dimensión tremendo con nuestra gente, una dimensión espiritual, una dimensión muy picos, porque tener Dios, oh, aleluya, tan quitado, oh Dios, en mente aquí, oh, está tremendo, oh, está bendicionado, deciré, oh, está bendicionado, y sale, no está sale, pisa boca, y sale, no está vai ser castigo, en San América, oh, Kevin, morro bom dia, Kiko ta Kiko, conta, bom simang, bom luna, tu cosmos, o Stephen, nos acaba, nos candela acender, nos de Dios completo, nos que es para Dios, a nuestra pauta de Dios, trabajando para Dios, tormenta por sombra, el pueblo, en hambre tu sed, a los que vos acaba, tempo, cabo, vida, bocas, turco de ronti, botinco en un toque, turco, botin porta, a Dios ministrador de amin, tempo, vida, y todo el diablo de vida Johnny, de vida Cristobal, de vida Borromano, de nieto, na boca sabo, y uno tú, del nombre de Cristo, Jesús, en el impedi, la palabra de fino, arriba con tu fin, todo el diablo, de movida Stephen, recibe, pastor, botei das chosas de diabo, Stephen, en nombre de Cristo, Jesús, en el impedi, estada, peticionada, Stephen, lanzada, en el impedi, junto con nosotros, de unidad, un acuerdo, cada persona sabe, Dios, cada aba da turco, abo cambio de turcos, abo ministrado en camino, mante, no puede imposible de ver posible, el nombre de Yeshua, me inte que te bendicionará, me inte que tu poder, Stephen, oh Dios, el toque especial, o para mi América, para mi anciano, todo, oh Dios, de gloria, aleluya, tanque, Señor, oh Dios, tanque por corazón como nos lleva, tanque por sabiduría y conocimiento que vai encontrar, tanque, oh Dios, que vai que hablo que lleve para firme, oh Dios, por luz grande, segunda que llega, aleluya, un día bendicionado para nos tapar, oh Dios, tengo Luis Wall, tengo Rotterdam, Luis, contaron, man, Luis Carlos, aleluya. Llama Espíritu Santo tanque por su te guiado junto con nos por mano toda unidad un acuerdo gloria a Dios tate me inte que Luis Carlos junto con nos también tate engrandecendo buen nombre na futuro no de gloria por su gloria te divo e poder te divo Dios como te guía turma inte Señor oh Dios tata pero junto con nos está Señor oh Dios anche en te ofrete su oración te a tu pipa de nuestra oración gloria a Dios para su trabajo su casa su casado oh Dios su matrimonio oh Dios tata su persecución oh Dios pasó, Dios está cerca, Luis, bendicionado da iglesia Christus que el lugar de Christus que bota madrenta de mi dimisión, e porta natura abre, e caminho como te caniriba de persecução natura passou você, Cristo te permite bise persecução da chique ainda, ande um grande mesmo, bota tem vitória, aleluia, glória a Deus, Luis Carlos um dia tremendo pavo, bendicionado pavo, um dia que já do Espírito Santo, permite Deus seguir guiado, abuye que camino Dios que va a botar, aleluya, gloria a Dios, tata Luis Carlos también está bendicionado, aleluya, nos está bien con nuestro van Lidiana, bote, tengo Rotterdam, nos está queda, camino Lidiana, aleluya, 3 de agosto, luna novo, un dimensión más alto, oh Dios, Lidiana, visa Dios, man, de estrella grande, pavo, man, de persecución grande, pa sombra, y ahora vos con
Con cerca Cristo está. Más grande persecución está, más cerca Cristo está para sombra. Tenga forne, pues tengo sali, un tim preço para paga, e per dentro piena, tengo sali chamante, aleluya, gloria a Dios, date lidiane me inta que este gesto tremendo, que ya do Espíritu Santo, diga nunca mira Dios que va a votar, aleluya, gloria a Dios, date me inta que la bendición a votar, chane me inta que permite Dios seguir como, permite Dios seguir un camino. Mandiende un poema, aleluya, gloria a Dios, date me inta que está tremendo, e me inta que está bendicionado, e me inta que está bota papo, entende, papo, de nombre de Yeshua, oh Dios, de gloria, ministra, oh Dios, e palavra de boca, tata, tanki tata, boca misa de costende, tanki, oh Dios, palavra também para tu puro, chana também, oh Dios, tata, e me inta que Senhor, oh Deus, cusa, Senhor, oh Deus, sabe, Deus, é poderoso, e lo qual como começar a subir, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, tanque tata, oh Dios, tata, valía su caso y una, su nieto, no, oh tata, oh Dios, que pase tranquilidad, oh su trabajo, oh Dios, oh tata, tu costa tremendo, tanque, oh Dios, para sombra, estabilidad, esa, oh Dios, ahora vos vais delante, nada importa, contra para sombra, turcosco, tu yugo desigual, tengo baitera seco, me inte que Señor, oh Dios. Ministramos poder, ministramos gloria, ministramos consultativo, Señor, oh Dios, que me insta que, oh Dios de gloria, tremendo, tem algo, Senhor, oh Deus, que eu vou começar correndo, sabe, de permanente aqui, Senhor, oh Deus, está bendicionado, é mente que, oh Deus, estava começando a ser coisa, é mente que, oh Deus, está Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, Lidiana, Bocassi, Oyunan, oh Deus, é luna novo que está tremendo, tem tudo, mas, oh Deus, tem algo tremendo, Papa, aleluia, glória a Deus, meu irmão, assim não está tendo, assim não está junto, aleluia. Gloria a Dios, sí, Señor, el pueblo de Dios, se debe ir aquí. La palabra de Dios tiene un poder. Aleluya. Sí, Señor. Dan que te le llaman un luna, un simán nuevo, con luna tremendo, nuevo. Bendicionada, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así, Señor, oh Dios, aleluya. Ahora va a ser aleluya. Gracias, Señor. Ora va santo, aleluya. Ora va a ser Mesías tarabason. Ora va a ser alabasonto. Ora va santo rojo sete, aleluya. Oh, tanque Señor, aleluya. Sanquitata, aleluya. Poderoso votá, Señor, aleluya. Erebesia taraba santo, aleluya. Oro vosotros de besiti. Y alababa santo robosoto. Alaba santo, aleluya, candela de Dios, la que ministra en bocas, la que ministra en bovido, laica contar, laica bendicionamos, aleluya, tata tanto Dios, ora va a ser bebe, laica, emeinte aquí, 3 días justos, laica un día bendicionaba, tata tanto Dios, tenerlo, laica también con nos, laica ansano, Dios, tata bendicionaba, laica ansano, Dios bendicionaba, o bocasi, voy uno, vos ser querido. Oh, tata, bom ministério, oh Deus, tem bom trabalho, o que como assim, tem todo aspecto de vida laica, louva, com o Deus mais está cerca, aleluia, glória a Deus, Senhor, oh Deus, é mente que laica também, tremendo, sende junto conosco, bendição, aleluia, glória a Deus, tata, mente tremendo, mente glorioso, assim, Senhor, oh Deus, para o ministério de laica, dor de laica, de tudo que está ronde, ding, errenebo, família América, família Ansano, por ta bendicional, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Herod mira, declara el uno de Jesús que profeta cos grande também soso de aleluya. Bendicional, oh Dios, algo nuevo, algo tremendo. Nos está formando un time aqui, más tremendo mesmo. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Nada de gente, aleluya. Mi Dios, aleluya. Dulce aún. Thank you, Dios, date me que
3 de agosto. Dulce ya un que ya tu Espíritu Santo tata bien, oh Dios, para su pan de cada día. Para su luna de agosto, este man nuevo que, oh Dios, completo. Ser bendicionado, oh Dios, date, para ministrar todo, como un fuerte evangelio, con noticia, llega de Espíritu Santo, tu ser querido, familia, un completo, oh Dios, tu Dios, tu dobla, tu lenga, tu confesada, pesei ne ainda aqui, nos tur como un peletón, da sali, oh Dios, nos tur tabay penakar, camina dulce, tainang, oh Dios, nos grita na botada, tan quitado, oh Dios, babi, nuestro más estimado dulce en chaun, tan quitado, oh Dios, babi, su yunang, su nieto, nang ser querido, oh Dios, pidi sa lupa, tu le familia chaun, tan quitado, oh Dios, kubasinha dulce, kutete porta, paturmenta, po ministrar, torte, oh Dios, te pidi su yunang, su nieto, nang turco taronte, su cas completo, luz resplandecer, tan quitado, pa de mente, que ángel, nang kuta subivando, ministrando, oh Dios, camina mandando, po llega, tú lo cual kuta imposible, vida posible, tú lo cual kuta invisible, vida visible, tanto Dios, pa cada sapo, dulce, verdad, tenga luna nuevo, que Dios, te va a ver, tenga dimensión nuevo, como de fe, tanto Dios, que ministerio en su vida, tanto Dios, date que toma parte de curva, junto con nosotros, Dios, ministerio, mi bendicional, haciendo un luz, aleluya, gloria a Dios, date, mente, que dulce, oh Dios, que en su trabajo está glorioso, tanto Dios, que promoción nuevo que los haya, tanto Dios, que luz que ascende de su vida, tanto Dios, para que conocer potencial de ser, o diabo que también puede ser, o date el comisacana de propósito de abo en su vida, gloria a Dios, date la comisación con, date ministrado, Dios, mente, que poder de abo, es gloria putativo, en su vida, Dios, es profundidad, putativo, ser revelado en su vida, nada Dios, no es más de gente más, tu cuerpo también en su vida, Dios, oh Dios, date camina que Señor, oh Dios, un camino de persecución, pero Dios, de persecución más grande ya está con cerca botar para sombra, oh Dios, esta de victoria, para su mundo que llega ante mí, oh Dios, tu mujer de Dios, gloria a Dios, date me equivocaste, voy un nieto, una cerca y una tú, date bendicionar, oh Dios de gloria, daba con mis circunstancias, nada de gente, tan quitado, oh Dios, date me compasión, por misericordia, novo, el lunes de apuestas que nos turta va fe, de impunidad y un acuerdo, entonces bendicionar, sombra algo grande todo de aleluya, gloria a Dios, dulce, un día tremendo, al que bendicionaba por nuestra salve peinada, nuestra baile con nuestro banco, Ronaldo Ortiz en Eindhoven, aleluya, tanto Dios date, papito Ronaldo de mente que Tony bendicionaba, pues el que ya del Espíritu Santo viniendo como Romana Tour, en unidad, un acuerdo, camino, vos a Dios también está, vos a un poder, vos a tu algo nuevo, vos a porque perda nada, vos a esa que está pan de cada día, camino de fuerza de mí, vos a de fuerza que también de mandreche del trono, camino de Yeshua Mashiach, me está sentado, aleluya, tan quitada, esa video conocimiento como de Ronaldo Ortense, oh Dios, te entro por camino dai, oh tata por su camino, su caminado, oh Dios, a come sabira puro, a come sabira limpi, caminata a ministra, oh Dios, te gloria, bendicionar, tu Ortense, mente que curativo, mente que tata que para na gloria na Dios, tata cancela que te sentende en che, oh tata da bendicionar, su casa da bendicionar, Signore da bendicionar, su cerca da bendicionar, su caminado da mente que tan bello un tocco speciale, alleluia, gloria a Dios, Signore, stavo cominciando il posto intende, nel nome di Yeshua, Siki, tiene toro, alleluia, gloria a Dios, Johnny, así que Dios está, la Dios, el viento sopla de ambos acá, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, y alabacete, gloria a Dios, sí Señor. Oh, si gente de atrás, hermano, tremendo, bendicional, aleluya, gloria, es fuego, gloria a Dios, gloria, aleluya, adelante Señor, oh Dios, ora paciente, aleluya, quiere bestia tarabasonto, gloria a la paciente, aleluya, ora paciente, la basanta, gloria a Dios como fuego, aleluya. Oh sí, trucó subir a candela acende, aleluya, gloria a Dios. Y soto.
Ora basanto robo sete, aleluya. Oh Santo, aleluya. Ang kita to, Diyos pa Nathaniel Tillman. Eminti ki Nathaniel Campa binunto ko no sa tabing grabe sa bonombo. Na ako turunori gloria po sa eduna di Augustus ki Nathaniel tayo na bendisyonata. Ang kita to, Diyos pa subida. Ang kipa sumama ko sa ato sa rumanan to. Ang kipa sumkas. Ang Diyos pasu orasyon. Ang Diyos esak sa orasyon. Ang tutabi mo nila. Ang Diyos pieldan. Ang Diyos corazón de Dios talim. Ang Diyos ko mag-transforme. Ang Diyos que la seña obedece a su meso. Diyos o kata pa mo ministrar. Yung kami naman de tu piyaga bendicionata na tenele me inti que Señor Dios tuvo gloria. Lo yung kami na ahora que explore sin manifestar. Thank you Dios pehandalan ko ta sumiba kami na tayo natin nilpapin ko Dios. Pas Dios tende vos tende me inti que aleluya. Gloria a Dios, sí Señor oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, Nathaniel Tillman, un día bendicionaba por nuestro más estimado. Ala, llena, tata, llénanos de mente que Señor oh Dios, llénanos de mente que aleluya, llénanos de mente que Señor oh Dios, tata, thank you Señor, aleluya, vos a vos poder grande Señor oh Dios, estamos comenzando a entender, y camino a crearnos un buen palabra romana, para ver la palabra de Dios también, palabra de Dios te turmenta. Se descender, la palabra de Dios te turmenta, se descender nos da, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, tiene que Señor, oh Dios, nuestro Dios, debe que tengo presencia. Aleluya, familia Tillman, está bendicionada. Aleluya. Oh Dios, sí, gloria, aleluya. Lo cual como comisar, tata, nunca porque no imitar, cancela mi clase, que no se tiempo acá. El candela kita mando pikayente tiempo casa ta el flam no pukimabo de Cristo ta inang kami no botay aleluya gloria a Dios sí Señor ira baba siete aleluya yes sí Señor come on ora ba santo robo siete aleluya gloria a Dios, así la mesa, pila medani, abu bokas y uyunan completo, familia la cruz completo, está bendicionada, para firme, en la presencia de Dios, el pastor de casa también, tiempo apropiado de Dios, su rutina, 5 dobla, su lenga, 5 confesar con Dios sin poder, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, así na Señor, oh Dios, sí, gloria, de un poder, de una palabra, agua, vamos a preparar el Bible na book de Colosenses, hablo sobre el book de Colosenses, hermano, tremendo, Paco, el Bible está abriendo el book de Colosenses, para nos va a ministrar, es palabra, por ter sabiduría y conocimiento, es palabra por ter sus meses, o así nos libra, amén, gloria a Dios, no está nada de gente, otra cosa que nos está citando de Dios, que ya, Dor de Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios, está uma inta bendicionar, uma inta sentir, uma inta camino por palavra da prioridade, oh Dios, assim na mesa, lenga na de candela, aleluya. Ora baba siete, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Oh Santo, aleluya. Chaluna aquí, oh Dios. Gloria a Dios, sí Señor. Itabarabasotto, aleluya, es santo. Oh, sí, Señor, oh Dios, danke por nos ser queridos en tu, oh Dios, danke por cada un caso, oh Dios, y tu antiana en Holanda, Señor, oh Dios. Data podemos inter que Senhor, oh Deus, tem paz. Eu vou shalom ministrar em cada caso. Danke tanto, oh Deus, apesar que na nossa oração, pero nos tira de unidade, um acordo, oh Deus, para nossa geração completo, para nossa nação completo, tanto, oh Deus, tata, cada tata, punta na casa, oh Deus, que vai su casa bem. Cada mama, punta na casa, que vai su casa bem. Cada you, oh Deus, tata, quando desobedecer nang grande, nang Senhor, oh Deus, la conosco é mandamento não quando uma parte desse mandamento não o eu não tenho que obedecer na mão com a tata, oh Deus de glória é me inta de Senhor, oh Deus, la palavra, oh Deus, que cada caminho que tem devoção, cada caminho que tem plano de divórcio, cada matrimônio que tu pensa na vai divórcio, que tu pensa na divorciar, tem a nome de Cristo Jesus, data ressurreição, oh Deus, restauração, oh Deus, de cada matrimônio, oh Deus, que vai em direção, oh Deus, tem direção
bienestar, recibimos paz, recibimos acompañamiento, recibimos sabiduría, recibimos purificación en el nombre de Cristo Jesús. Lagi ampunan at obedecer ng kasa. Lagi muwi ng tambay at obedecer ng kasa. Hallelujah. At sa unidad pa ng taunong. Lagi po Espiritu Santo ministrar en cada matrimonio, mainta que Señor, oh Dios. El matrimonio ng oh Dios, cada ataque, oh Dios, lagi matrimonio con poder. Fue amor agape arriba tur. Oh Dios, trata con Dios mes. Aleluya. Pasombe carga nada de Dios, nada un tadivo. Déjame inta que Señor, oh Dios, nos está llamando tanque de unidad y un acuerdo. Para cada matrimonio que va a ministrar, de y algo nuevo a suceder. Aleluya. Bendicionado tal la luz resplandecer en cada matrimonio, en cada caso de yugo desigual, cada un caso de mal comportamiento. Aleluya. Me inte que Señor, oh Dios, la acabó candela, consumidor, oh Dios, ministra, oh Dios. Quema tu coso, oh Dios, trata comunicativo. Muitas trovas não desarrolladas em boa presença. Muitas trovas poder espiritual, oh Deus. Llega, caminha de cuega, para o trabalho continuar, trata posicionado mesmo de cada situação, de cada casa de mente, aleluia. Talvez nos também juntos, Senhor, oh Deus, engrandece o nome, o sumatabo de Deus. Tabo, lo qual como começa nunca pouco na metade, em nome de Yeshua, aleluia. Ora basanto robo sete. Gloria en la mitad de Efes. Ramra Señor. Mitad dis. De dis al equipo atrás. La misión de Efes. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ora bas. Diría alaba. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ora base. El poder está grande. Gloria, gloria. Oh, Pastor Nantur, Dios talanta, oh Dios, tanquitata, oh Dios, podemos inte que nuestro man Eugene Jansen, junto con nosotros también, oh Dios, está bendicionate 3 de agosto que já luna aqui. Nosso irmão pastor Eugênio Jansen junto conosco. Tata, temos presença, Senhor, oh Deus, engrandecendo o nome para sua casa, subir o matrimonial e turco teronde, cerca completo, família Jansen completo. Tanto, oh Deus, como tu ser como porta, Senhor, oh Deus, de essa, Senhor, oh Deus. Começa esse dia, temos presença como seu pão de cada dia. Seu dia completo, oh Deus, está tremendo, oh Deus, bendicionar. Glória a Deus, Tata, que Eugênio Jansen junto conosco, Senhor, oh Deus, Tata, engrandece o nome, nada de honor e glória. Ando nós todos juntos de Rotterdam, de unidade, um acordo da Grita Nabo. Tata, tanto, oh Deus, Tata, para sua vida e saúde. Tanto, Tata, oh Deus, para sua casa, Mônica Jansen Rodrigues. Tanto, oh Deus, para unidade ng matrimônio, junto de unidade, um acordo. Tanto, oh Deus, Tata, tudo yogo desigual, oh Deus, tu ser queimar, oh Deus, que vai ter a seco. Tanto, oh Deus, prepara, Jehová, shalom de sua casa. Jehová, Rafa, oh Deus, de sanação também junto. Tem unidade, um acordo, Deus, é oração mencionada diante do trono, o Eugênio Jansen e sua casa junto, Senhor, oh Deus, Deus está tremendo. Tanto para ter menção com a dentro, Senhor, oh Deus. Tanto, oh Deus, para ministério, oh Deus, tirando. Tanto, oh Deus, tanto para dar pedindo, oh Deus, com a tem, oh Deus. Tanto, oh Deus, para cos novo nam, com a vai cana de baixo caminho novo, com a vai cana de baixo de nome de Yeshua, me inte que Eugênio, peticionava da dembocas. Demo matrimônio, demo trabalho, junto com o Yunang, oh Deus, e sabedoria, conhecimento, profundidade, Deus, Deus se revela de movida, onda como llega, do aspecto de movida, da luz, da resplandece, possamos conhecer, e potencial de Deus, que te me dentro, demo e boçar e caminho, oh Deus, como tenho cana, riba pieda, e propósito de Deus, demo vida ser cumprido, tanquidade, oh Deus, espírito de obediência, de romano subida, tanque, oh Deus, sabedoria, oh Deus, como te nem. Tanto, oh Dios, me paz que la cría de subir en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Date presencia de Dios a tu cospe. Esa, Señor, oh Dios, por lo cual es imposible, puede ser posible. Esa, Señor, oh Dios, por lo cual es invisible, puede ser invisible también de subir el Dios de gloria. Poderoso, bata, Señor, oh Dios. Date ministra, oh Dios, camina, mande, nunca llega, puede llegar, güey. Tanto, oh Dios, mi palabra, oh Dios, con la prioridad.
e amor agape ko deriva e ko sa subira pating hopi ko super ko so per nata natro ko subi ribe amor agape ko ta Dios mes aleluya tapesei peticionaba ta di fará firme em cada prueba cada persecução pa sombra bosaka ba pas persecução alto nante pa sombra llamada também ta grande gloria a Dios un dia bendicionaba bo Jean Abuka sa bukas, turpo tarong tibo, aleluya. Gloria a Dios, date me inte que Señor, oh Dios, Henry, Bahutan, tu conoce, aleluya. Date nos también con Mónica. Nós também cumprimos com ela, nós também com Mônica. Mônica de mente, Mônica Jansen Rodrigues. Tankitado, oh Dios, família Mônica de mente aqui. Tankitado, oh Dios, Mônica também tu conosco espiritualmente, oh Dios, tem unidade e um acordo. A palavra que ser ministrada, oh Dios, dor de nós e dor de urgência, Senhor, Deus, data. É porta de onda que está, o que verdade tem um toque especial. Data para somos oração de unidade e um acordo da glória. Oração de unidade e um acordo, Deus, tem poder, diabo. Tanque, oh Deus, data, oh Deus, para sabedoria e conhecimento, oh Deus, que ele vai encontrar profundidade. Tanque, oh Dios, essa, Senhor, oh Deus, que te corona de sua casa. Essa, Senhor, oh Deus, data, oh Dios, que Deus te revelação, me torte, te pede sua casa. Tanque, oh Deus, para unidade e um acordo. Tanque, oh Deus, para sabedoria e conhecimento, que te encontrar profundidade, boa palavra. Quando se revelado, subir em nome de Yeshua. Amém. Que, Senhor, oh Deus, data, Mônica Rodrigues, tem seu trabalho, tem sua casa, tem seu aspecto, isso, mira, oh Deus, ele vai conhecer mais de cerca. A sombra, data, essa, Senhor, oh Deus, local que vai começar, tem subida, tem vida sua casada, na vida matrimonial, data, tem uma chamada grande. Oh Deus, de glória, unidade de espírito, oh Deus, data, mostre, oh Deus, data, tanque, oh Deus, data, que dava de Deus, data, oh Deus, data, abo, lo iba na junto, Senhor, num caminho da caminho, não por lá, mas é Pablo, pista, por explica aqui com a experiência, olha, liga, tem glória, tem dimensão alta, tanque, data, oh Deus, bem mulher de Deus aqui, com a ser chamado, data, tanque, oh Deus, data, tem vitória de turcosa, aleluia, glória a Deus, um dia, bendicionava Mônica de mim, segundo, democracia, de meu trabalho, de boiun, de ser querido, por santo junto, de unidade, um acordo, um dia, bendicionava um lugar de Cristo, tremendo, bendicionava a Deus de glória, nós também conosco, man Henry, o de la Tato, um saliva e se conosco, man Henry, oh Deus de glória, bendicionada Henry, o de mente, quitado, oh Deus, também que compreender o saco também de poder, o saco também de Deus Todo-Poderoso, Henry, oh Deus, Senhor, oh Deus, estresse a Cristo aqui, começando de luna, começando de luna, que também, oh Deus, começando luna completo, oh Deus, data, bendicionada, o seu mensagem, Senhor, oh Deus, prioridade, a turma ainda, e a Deus, tanque, patia, para tudo coisa, e também, é saco de canal, é saco de tu pastor de casa, bendicionada, oh Deus, data, é com sua casa, tu Deus, tempo presença, bendicionada na chamada, bendicionada na trabalho, oh Deus, tan casa, também, tu caminho com a oh Deus, pelo diabo, que te resplandecer, e não vir, em nome de Yeshua, Mashiach, data, mente, que tu tremendo, anto bendicionada, aleluia, glória a Deus, data, dia tremendo, tu bendicionada, tanque, Senhor, tanque, data, oh Deus, sabe, Deus Todo-Poderoso, e lo qual como começa nunca poquedo na mitad, aleluia, glória a Deus, data, mente, que, Senhor, oh Deus, a boa palavra, tu costa, diabo, nós também conosco, vamos, oh Deus, data, popi parcial, aleluia, glória a Deus, nos salve de nós, nos trabalha em tractos, que popi, o dia peticionava, um chaluna, 3 de agosto, luna de agosto, tremendo, anto peticionar, aleluia, glória a Deus, sim, Senhor, oh Deus, é mente que a palavra de Deus é vivo, anto ministrar algum caminho, mande algum bem no poder, aleluia, pero posaca pa a palavra de Deus está tremendo, anto bendicionar, aleluia, glória a Deus, tata, ministrar a mente aqui, ministrar a candela aqui, ministrar poder de boquinha de mim pobre, todo dia de mim Senhor, nosso medo, nosso ser querendo, família parcial completo, quente parcial também, peticionar a mente que tanto, Deus, a palavra está forte, a palavra está sete, a palavra, Deus, tu costa diabo, tanto a pop sua oração e a go dilante, Deus, tanto, em nome de Yeshua, ministrar, Senhor,
Ministrava poder, ministrava glória, na capapisa, Senhor, able da pobre papia Diyos, Diyos ka din na mas kos, Diyos din ka tumatur na lood, tatabo lagrima na pobre Diyos sa tumanang kaba, Diyos na perwa, mas kos grande po din ko sa sede, o tata, thank you, Diyos, pa spirito obedience, din bidi pobre, thank you, Diyos, tata, sa orasyon ko sila si, kasi ayaw ka na po trono nila, manero, grande po trono, Diyos, tata, manero, lotus, aleluya, tampatik, Cristo, todo un día bendicionaba por detrás, no como vaya a papita bendicionar, e me integrita sabi ko Maureen, Maureen Marcelina, thank you, Dios, para Maureen Marcelina. Gracias kita, oh Dios, lo cual como planta en su vida, Señor, oh Dios, damos palabra con sabiduría. Turcos diabo, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, date me inte kita tremendo, e me inte kita bendicionar, e me inte kita poco misa tu cos con Maurina Vinusto con nos tambe sende un candela grande, e candela con la mitras kita sende en bocas Maurin. E flamno po kimabo kundo kubotata Dios, e flamno po kimabo kasama Cristo, ta ministrando de movida, Cristo guardavo papia pe ente se denotata papia con Dios, você celebri atmosfera camendo por aí Maurina cambia machora, gloria a Dios, date me inte que Señor, oh Dios, de gloria Maurin, Maurin Marcelino, tu conoce presentado Cristo, tenga familia Marcelina, tenga familia Abraham, oh Dios, date por tu cotarón, del toque especial, e me inte que Señor, oh Dios, ministraba poder, ministraba gloria, ministraba con sabiduría, conocimiento como Maurin, sin necesidad de que encontrar, pues es poder de Dios, es gloria de Dios, dado Dios, tanto Dios, dado Dios, dado nos juntos como Maurin, oh Dios, engrandeciendo por nombre, amo tu honor y gloria, pues es poder tan grande, dada ministrar conocimiento, dada camina Maurin, donde que llega, Señor, oh Dios, tapa da papia, no Maurin, mesma, cada espíritu de agua con la Biblia de Dios, Dios hacía más consciente, hacía una manera, Señor, oh Dios, una que llega, es tipo enfajalizado por nombre, es tipo papia con bomba, es tipo papia, tipo papia de subir el campo de Cristo, Dios, Maurin, un momento tremendo, un momento peticionar, permitir Espíritu de Dios, ministrame gente que demos vida, demos cas, hunda como tapia, que demos yunang, maturo dia te dobla, tu lengua te confesar, aleluya, gloria a Dios y Señor, aleluya, yes, sí Señor, ora baba sete, aquí zona de embocar, la espíritu, corazón, tiempo, ora basada, la basotto, aleluya, la que, sí Señor, yes, oh Dios, aleluya, ora baba sete. Ora baba, bebe. Aleluya. Ora baba. Oh, siete. Ora baba. Ora baba. Ora baba. Ora basete. Yes. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Santo bebe. Yes.
Rabaraba. Yes. Oh, Rababababababa. Yes. Oh, yes. Sí, Señor. Yes. Arabababa tete. Hallelujah. 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 Nombre de Cristo Jesús. Patiesa que por aleluya. El nombre de Cristo la baba tete. Gloria a Dios. Oh, tata danke, oh Dios, Carlinhos. Dios vino sonava de mente, que aleluia, uma interceder, fuego, caldela, misa, aleluia. Tá quitado, Dios, para vida de Carlinhos Torres. Carlinhos, Dios, junto con nosotros en un momento, Dios, es momento tremendo aquí. Es momento de presencia de Dios, que de su parte cada día para su casa, para su yuna, su nieto, para minha Torres, comprende para tudo qual o culto de Deus, que te busca modo de prevalecer para sua vida. Tenha mente que nos torcende como candela junto, tenha nome de Yeshua, nos talanta contra cada coisa comida para grupo contra Deus, tenha nome de quente, tenha Pai, tenha nome de Cristo Jesus, aleluia. É mente que tanta bendicionar, é mente que tem poder glorioso, candela grande, Senhor. Ministrar, Senhor, oh Deus, por poder, em nome de Cristo Jesus, caminhar, eu vou te liberar, Deus está mandando candela aqui mas tu não vai desigual, está fuerte, Carlinhos, recebendo em bocas, lança meu Pai com Deus, Pai tem lenda do Pai com Deus, Deus que tem de volar, Deus que tem de exclamar, grita de Deus, dá na hora que Senhor, oh Deus, pierna, é poder de pierna, lança contra Deus. O Rama Santo Robo Sote, poder de fierro, os plantas contra Jesus, demônio não tu, quando tinha na escuridade, o Pai truque terra plata, aleluia. O Rama Baba Soto, aleluia.
Ora baba sete. Santo, aleluya. Erebesia talabasoto. Ora baba. Sí, Señor. Cantel mi trace que de tiempo casa. Aleluya. Um pouquinho mais, mas sobre mocinha crise, precisa de a próspera de boca a cambiar. E candela me traz que me escolhe aqui, mami. Então aqui me bota um pouco, passou uma de lúpida, Daniel. É pouco, Daniel. Vamos nota pavo cabeça, mas perei demônio. Vamos nota pavo cabeça, mas para Deus tão falso. A água bota pai tem candela com Cristo. A você de maneira diamante. A você de maneira um preço pago, pastor. Cantele para Santo Robocete, aleluya. Yes, así hermano, poderoso. Gloria a Dios. Ministraba poder, ministraba gloria. Ministra, Señor, oh Dios, tu costa vivo. Alimenta, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya. Sataraba soto robo bobo. Iria lava santo robo sete te veía baba soto. Yes, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Llena boca que te llena, romana, llena. Tu cuerpo de Dios cinco cae. Yes. Aleluya. 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 Sí, Señor. Yes, aleluya. Pura bababacete. Aleluya. Oh Dios. Poderoso botar, Señor. Poderoso botar, oh Dios en mente. Aleluya. Sabihin ko Spirit ni Jezabel, kinustapatibo, kimisibo inana, kimisibo manera revelasyon dos na papi, kimisibo, sabihin papi, abing predica, pa Espiritu ni Jezabel po te meribaltar, ame po ta pasya po, ame po ta may fierno, aleluya. Santo, aleluya. Sí, Señor. Yes, papi, yes. Assim na mesmo, papi. Ama aniversário.
Harabababasete. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. Santo Robobobobosete. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Ora babababasete. Sí, Señor. Llena, llena, Señor. Eleva espíritu completo. Llena, Señor. Oh, de bababasete. Tete terebesia darababa. Ora babasete. Kosoto robo soti alaba santo. Ora bababababasete. Y alaba santo robo. Ora bababa. Ati nos tempatibo ye. Ave tepati nos tempatibo con nos nos Augustus nos cas, nos yuna nos nieto ng nos serkarina total liber. Ping nos sabim pa bo awe. Chalo na si 3 de Augustus. Fecha recordado. Nos taping pampasaba pa. Marami tirabo de candela. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Ora baba. Oh santo. Oh santo. Sí, Señor. Thank you, Señor. Aleluya. Ora basete. Santa Rabasoto, aleluya.
Hallelujah. Ora baba sete. Yes. Santo robo soto rebe. Hallelujah. Turcos quebra. El 1 de agosto quita limpio nos abaide. Una dimensión tremendo, espiritual. Hallelujah. Esiti alababa soto. Oh Dios, sí Señor. Ay nos abaide. Aleluya. Sí Señor. Tu su demonio ng de Satanás. La gayuna de Dios na paz. La gayuna de Dios na paz. Aleluya. La gayuna de Dios na paz. Aleluya. Ora pasando. Sí, Señor. Yes. Hallelujah. Ora baba tete. Y alabazando. Pati nos tapati espíritu de desobediencia. Espíritu de anticristo. Pai puta pai pe Europa. En el nombre de Cristo Jesús. Tem nos tapem onde tur yugo desigual. Tur altar na sushi. Tur lugar na caminho de desobediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Ere que ta robo soto ria la basoto. Ira baba soto la leya. Ora baba santo. Oraba. Danke, Señor. Danke, Señor, oh Dios. Oh, danke, Señor, oh Dios. Aleluya. Ora baba Romano, ora Bible na book de Colossenses na. Nosso pai de book Colossenses na best aqui. Aleluya. Baba tete. Yes. Vai de book de Colossenses na beijo. Ora baba tete. Aleluya. Ora baba tete. Y sí, Señor. Oh, yes. Yes, Señor. Ahorita limpio nuestra drenda. Tenga presencia, no, presencia de Dios. Es dimensión nueva. Turcos nunca de para atrás. O nos unan, nos nietos, turcos de ronde nos. Ser protegidos. Candela aqui, mas turcos, culta pertenece a. Ele é turco, Senhor, oh Deus. Aleluia. Aleluia.
Garabasete. Orobosonto. Aleluya. Consuming fire, consuming fire, burn it away, burn it away. Consuming fire, Aleluya. consuming Es gloria de Dios. burn it Aleluya. away, Yes. burn it away. Consuming Aquí, Señor. Oh Dios. Oh Dios. burn it away, Aleluya. burn it away. Ora baba sete. Consuming fire, consuming fire, burn it away, burn it away. Aleluya. Consuming fire, consuming Aleluya. burn it away, Aleluya. away. Santi, Señor, oh Dios. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Señor, aleluya. Bebe. Sí, Señor, aleluya. Santo. Oh, yes. Candela consumidor. Aleluya. Abri po Bible. Sa buki Colosenses na. Aleluya. Posta pa palabra romana. Aleluya. Costa by terra seco. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 bota Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Yes, bilumana, ablu sa Bible. Panos bay na
É porque de Colossenses, não? Agora, bom, nós temos as oração tremendo com nossa adoração, não? Ou nossa Pai tem a palavra, né? Book de Colossenses, não? Nossa Pai tem a Aleluia. Book de Colossenses, não? Capítulo 1, versículo 5. Amém. Colossenses, não? Capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Amém. Entende bom? Essa aqui, bom? Colossenses 1, versículo 5. Esta é imagem, a mim quita é headphone, Adam. Esta é imagem, o que deve dizer? Esta é imagem de Deus invisível. É primogênito de gente criação. Esta é imagem de Deus invisível. Esse aí, é Deus invisível, está para estar no princípio. Jesus estava para ter acaba. Estava para estar invisível. Amém. Esta é Deus invisível. É imagem de Deus invisível. É primogênito de gente criação. Te a cria turcos. É bom e é malo. Turcos te dizer. Turcos de vida. Kupini riba bo. Kutapa tatei. Of kun tatei. Kutin kubing ainda. Ta dizer. Nada. Não ta dibo mes. Ni di turcos te dizer. Bo persecução te dizer. Bo tentação te dizer. Bo turcos te dizer. Pasomba Satanás, Lucifer, te atire a bom. Então Lucifer a bing de sumes. Que me fior me mandava caminda, bono po hasi maneira buke. Oso tama mandava, anto camina mandava tami lugar. Min po mandava ding lugar de gente. Turcos, o Satanás hasi, tá ding ordem de Deus, pasomba ta Deus, ta e criação de turcos. Até tá isso aqui. Esta é imagem de Deus invisível, que mende de lo qual cubo ta mira, ante lo qual cubo não ta mira, tá dizer. Amém? Entende? No 16 diz, pa sombra, pa meio de dizer, turcos a word criar tanto de cielo como riba terra, visível e invisível. Tanto de cielo como riba terra, visível anto invisível. Turcos. Amém? Ora conosco como romano. Yunan de Deus tem esse tem nós. Nada de preocupação para nós. Nada de batalha para nós para sombra. Nós a compreender caba. Turcos está dizer. Ok? Dizer. Anto ora que nós reconhecer que nos vida está dizer. Nada não está de nós. Turcos está dizer. Visível, invisível. Tem cielo, a friba terra. Turcos. Tapi se é quer para botar sua imagem de semelhança. Anto é viva de bom. Por vida, como su tabernáculo.
Pa nada no poting revelare mo vida. Ni invisible, ni visible. Paso mabota metabira. Capes de turcos. Paso mano lupita que la visa. En la forma gente, pa gente, tem autoridade de turcos kutariba tero ko boy leman turcos. Turpara turcos. Que mendi, pa boye gay nambe. Man, turcos. De cross, ribabo, cubo, no por, pa sombra, bono a compreender ainda. Esta pisa, busca mi reino. Turcos no ser agradable, busca mi reino. Corbão, toscos, busca mi reino. Anto pindi ko bo carga nan ser kami. Man, pini ko bo carga ng tabok. Karni ko ting kumuri bo mes voluntat. Kung ita muri ba ibatur na je. Turpos. Ta di je. Anto ora ko bo vida. Ta di je completo e tabernáculo no su iglesia que di eta trae riba piedra para firme. Guardam, piedra significa para firme. Para riba piedra, para firme. Bo pida ko bo costan completo ta su casa. Ere nada, nota impossível. Paabo. O tinha autoridade, riba, turcos. Amen? Esta bisa, turcos awal de criar para medo de... Be, Anton na jeito de bisa, esta prometo turcos e denje turcos ta consisti. Esta prometo turcos. Te criador. Te a crea Satanás. Te avisa, ito ta Lucifer, te avisa, e desobediência de bo, me ta mandabo foi, sacabo foi mi reino. Pero é uma criação sim. Ela saca Lucifer, feio reino celestial, pero é reino divino, pero é uma criação. Pa sombra, Deus ta tastime, estava um adorador poderoso, pero espírito de desobediência bote, o Deus hasta que fez o reino. Pero, ele hasta, listo para abrir sua vida da Deus tiene. Amen? Não eta decidi. Tapi se Deus aduna é poder, como vence é malo. Papo vence a mesma vontade. Escritura ta sinhabo. Busca mi reino. Kuta su mandamento com su estatuto não. Anto, 13 é carga na se kaje. Lo qual ku é inimigo a vincune tembo carne. Amen? É culpa diabo nota celestial. É culpa nota celestial. Lo qual ku ta pipa tembo ta celestial. É culpa ta algo ku ta muri. Amen? Enta divino. Divino ta é sunco ta biba dembo. Da carne nota divino. Divino ta é sunco ta biba dembo.
papaguarda mo alma, papaproteja mo alma, petata. Amen. Tapos nos tengo sorry, pa en lo cual abin biba de nos, biba de tu resunan ko ta kreasyon, kuno, a reconocer eu ainda, ang to pa, etata duna nang tambe pa tata, renovare nombra nang como suyo. Pa nang hay derecho di ta eu. Amen. Mirumang, corda bom. Nada, não está de Satanás, Deus está dando autoridade que por assim é cosne. Então, vamos pa formado. Formado. Para você com vida não está fácil. Amém. Você tem preço de pagar. Pecado ser assim, hope anha passar. Kuabuta ko emes kutabata imagem emes kutabata imagem de invisível mistério visível pimpi bom me de nós pero ainda que hoping to compreender kuta eta decidiria ba turcos unta abo ni amin né. Jesheta de bisa, eta prometo turcos e denje turcos a consistir. Amém? Corpa denje turcos a consistir. Amém? Ta Jesus de bisa, é também cabeça de corpa e de igreja. Amém? Esta cabeça de igreja, esta cabeça de bobida, esta cabeça de corpa, esta manejar corpa. Amém. Esta sentir dolor prometo abo. Passo bobida entregar na gente. Bomente ta sinti e dolor prometo culpa. Ta bomente ta buta ku pa sinti dolor. Passo ku bonoti mente e culpa ta morto. Amen. Ta pensei, e capes Cristo ta sinti e picano ku bota assim. Abun ta sinti e pa sombra bota bibadem pica, pero bota si Cristo dolor pa so tete cabeça. Amen. Bota si Cristo dolor o ainda bota cumpre com certa coisa conta de Deus. Ainda e tenho bisabo resistir ao diabo para tu ainda com batacana com Cristo, ainda tenho bisabo resistir ao diabo. Pasó mabuntakana skyn, buntakana recht. Ta como ta quere mi rumang, comprende com. Amen. Pang kumi na capítulo 8. Capítulo 8. No, vamos combinar capítulo 3, versículo 5. Vamos combinar Colosenses capítulo 3, versículo 5. Esta doña de turcos, compreendes aqui, na capítulo 3, versículo 5 de Colossenses, diz, e a paz de Cristo governar em vosso coração. Qual de verdade você pode chamar de culpa? E seja agradecido. La paz de Cristo, para que não tem paz, Deus não pode manifestar em sua vida. Satanás
kita paz. Paz, buting ko laga Dios for me. Tu começa a fazer dembo vida, anto foi bobida e te reina dembo cas. Como tu traz a paz e presença de Deus, vou começar a foi me inta com ele. Lagi reina dembo cas. Quem cubini, tá em tranquilidade. Tá sentindo que algo tá tremendo de casa aqui. Glória a Deus. Seja agradecido. Turma inta. Bota tem vitória. Fera balanta bini conosco. Tem oração. Tem vitória botar. Paso may inimigo nuke eseidibo. Pero, babutong ito dembo mes bida ko sing weker of kul weker botalanta mainta bota binyon to konos baboto maparti. Lagiting fruta. Lagabodia bay. Kaya todo lo cual ko ta sosodeme inte. Espiritu de Dios. Da tuma over den bokas den bobida. Tordi abo de midi boyunong ko bonito ko boser kerinang. Amen. Gloria, aleluya. Amen. Pasó mabosono por uti mister de Cristo. Lagi gobernar den bobida no más. Todo lo cual ko botase contra Dios. Bom, a mim mesmo também tem casata acordar-me, pero a mim te compreender como te bebo vida espiritual, Deus acaba, pero é plan bini da Deus. Pero tá, me casata corrigir-me, va papi com Deus, va contra Deus, pa sombra, tá sina tá. Amém? Pero fero mo te bebo de presença de Deus, kuba do Deus tubo carga ng kuba do Deus bobida completo, tudo lo qual kuba tá assim, tá Deus tá sina. Posso bonta duna é inimigo nenhum chance, bota queda tem comunhão com Deus em ter dia. Amém? Na 16 esta pista, ando corro ser agradecido. Dentro de ser agradecido, foi mente agradecido na Kiko. Pa é testemunho de bopide salu ko banha mente. Agradecido na dia que Deus aduna balanta fez sonho mais dia. Agradecido na pide boiuno ko bonito ang bokas bo trabalho. Seja agradecido todo dia. Pe Bible dilante. Pe Bíblia, pe mira como está agradecido. Amém? Esse Deus te gusta. Voy a me tanque para todo lo cual ng kalasi. Ang kita pa ta 20 anos passar. Para recordar. Amém? A 5 também se que mendi Colossenses 3:5. 3:6. Lagi a palavra de Cristo viva ricamente demboso, com toda sabedoria, ensinando e despertando outro, com salmo nang e himno nang e cantica na espiritual. Com agradecimento de vosso coração de Deus. Tormenta, meu irmão, 16 lagi a palavra de Cristo viva ricamente demboso. Unta ami. É palavra de Cristo que nós está adorar, que nós está receber, que nós está pedir de papia, que tem é palavra que está papia, que tem que está quadra com escritura, que está Cristo, tá prioridade. Todo dia de nossa vida, para este cambio de nós, anto dentro da sua não que está escrito com nós, dentro da sua não que está ronti nós. Amém? Não tá nada de nós mesmos. Nós mesmos não obedecem. Fora do corda riba, bom mesmo, mita bayasi, e acaba a botar bom mesmo delante de Deus. Deus te permite mais isso aqui. Ei, Tuxi, Deus te permite mais isso aqui. Tata, bota permite mais isso aqui. Assim não. Bota pipa como filho de Deus. Não pode nada tempo botar cai botata sem botata sa. Agora essa aqui tá pior. Tum tata invisível.
Botem ko bay den invisible pa bo papya ko ne. Pe comprendebo. Pe tendebo. Papata limpan to puro, pero paibo dilanti. Atendebo asunto ng pabo. Gloria na Dios. Esta bisa, lagi palhabi Cristo viva rico e ricamente de embolso com toda sabedoria, sinhando e espertando. Na diceta da bisa, e tudo lo que vos hace com palavra ou com hecho, hace tudo em nome do Senhor Jesus, dando agradecimento, todo dizer na Deus é tata, botem com que dá na graça de tudo lo qual que vos hace. Por costa dizer, bom por micho que coiende assim su ardo, uende micho que costa bota rabia. A outra como ta do meia se costa conta de Deus, sim puntre, sim pedir. Botem com biba bom dia ordem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe se Romanang, me que explica Romanang e pede, punting para Romanang a compreender mi bom ding e pede. Amém? Vamos na capítulo 4 de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Amém? Capítulo 4, versículo 2, Colossenses na mês. Dedicamos o mês na oração e queda alerta dentro com toda atitude de agradecimento. Amém? Eta queda bisa agradecimento. Yama Deus tanque para bo persecução. Yama Deus, eta bisa, bom mês tem costo de momento. Yama Deus tanque para bo persecução. Yama Deus tanque para tur cosmos. Eta tonha de malo que bom. E malo também yama tanque para soma. Tordi é malo que bem riba bo. Vai sabedoria, vai conhecimento, sabedoria, conhecimento e vai mira como tenho cana e vai conhecer. Persecução é. Tur persecução unta keta meskos, eta keta cresce, bota bem mais alto dentro. Ku bota e mesmo persecução, tu bota cai pe anterior bota low fake lá. Amém? Daí de lacrumang. Llama Deus, disse Deus tormenta. Mas outra tur custa de je. Ela cria cos. Aste batalha de Mardeca. Qualquer noite que bota tem, toque balantamente bem de vitória. Já me tanque que bota tem vitória ayer noite. Passou me batalha que bem bota vitorioso, mas Jesus bem avemento tu conosco. Aleluia. Glória a Deus. Nantun tadibo tur costa de Deus, bo casata de Deus, bo yonda de Deus, bonita de tur cos cabin riba bo tá de Deus, cabin cerca bo tá de Deus. Tur cos passou uma botão yu de Deus, do tur cos tá bem cerca bo. Pero então cerca bo na bin, a bin cerca je. Pa sombra bo pita tá de je. Anto ora não bin cerca je, eta brinca bo batalha pa bo, eta toma tur cos riba je pa bo. Nada não tá dibo passo eta manso. Ela ping pa bo batalha nang. Pela muri na cruz pa tur, tur tá de je. Nada não tá dibo. Amen. Nada nota dibo. Tur costa de je. Lanta bo para ibo papia. Tem autoridade. Tur costa de je. Aleluia. Glória a Deus. Esta bisa dedicamos o mês na oração que dá alerta tem com atitude de agradecimento. Na mesmo tempo, hace oração para nós também, para Deus abre porta para nós, para a palavra, para nós anunciar a misericórdia de Cristo, para qual também nos aguarda poner em prisão. Amém? E nós também, nós tur. Hace oração para nós também.
Hasi orasyon pa nos. Hasi orasyon pa bo. Yama Dios danki pa turkos kutaron di bo. Kutimbo. Kuta te sobe prisión. Kuta te sobe batay. Yama Dios danki pa ng pabosa. Cristo te pa soma. Upay se ka nuende mas kuta se ka Dios mo ting kuyega. Grita aleluya ya me danki. Amen. Yama Dios tanque pa turma lesa turdolo. Pasoma Bible message siya nos ta paso gloria. Ora nang apunte Jesus. Pasikika ambiki alang se paralitico Jesus di ko nang tapay gloria di Dios. Unta paso ba maamat botata ta ni suko yeko nei. Nos ta quebra espírito de erfenes inanam. Espírito kutaba carga mali. No. Tapay gloria de Dios abatin ko para pa Cristo pa esa abo ser sana ituri família de despebo ser sana unta quando posso mi tata de suco mi mama de suco mi tamba de suco de nome de Cristo Jesus é coisa da baitera seco abo abini pe gloria abo abini pa agradecer Deus tanki kalabing libo bo panang mira kung gloria de Deus é sanação de diabético aping dembo vida basana y a gloria de Dios y nunca más es bobín de boa generación. Declarar victoria. Bom, mística. Un día bendicionado, pabo. Bom hora de trabajo, man. Aleluya. Non c'è costa no permiti nang Cristo bini patur. Constante existi. Eta tonho de maleza, tonho de enfermidade, tonho de órgão nang. Nuendo nada posso dizer, botem com pabo cabeça vai boro dia, então somete o mês na Deus. Pepohanya kami di trade ang bubida. Mientras tanto ko tin cierto costo ng komunikasyon ng kuhindi ng robes, komunikasyon ng reto ng kuyen kos, ito strobe gloria, ito strobe poder, ito strobe manifestasyon ng Espiritu Santo ng bubida. Aleluya. Gloria na Dios. Kasi imitabi sa mi Romanos, tima, de gloria tati Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Pademe inta que nos a comprender. Thank you, Dios, tabo palabra. Thank you, Dios, tabo ministrar. Un tañuelo de nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Turcos. Esta es luz, esta es vida, esta es turcos está de je. Tonho de turcos. Bofeta chiquita ainda. Bofeta chiquita. Contra Dios tata pasiki komita papte que malesen tabay. Pasiki ka koste te ketu. Pasombre tabisabo. Ainda botin cierto cos nang kubotin ko kita feje. Dios está limpiando santo. E não botin ko yega. Pababoblant para contra malese. Tingo pai. Tem em nome de Cristo Jesus. Bontas troba mi viva. E bonta matami de nome de Cristo Jesus. Vai ter a seco. Aleluya. Thank you, Tato Dios. Thank you, Papa Poder. Thank you, Papa Gloria. Aleluya. Sabi na, Kapitulo 3. Colosenses 3. Versículo 1. Si vos guardo lang tako Cristo anto sige busca e constante arriba. Caminho da Cristo ta sinta na mandreche de Deus. Pone vosso mente riba e constante arriba. Non riba e constante kuta riba terra pa sombra vosso amori di vosso vida. Vosso amori di vosso vida ta escondi tem Cristo, tem Deus. Amen. Osa moricaba, turcos tatiche. Busca turcos divino. Busca tu sabedoria conhecimento. Pebim biba tempo. Pepo posicionar su mes tempo vida. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo poder ta. Turcos tatiche. Nos mes.
Hope de nós mesmos. A forma que põe que Deus não por completo ainda tem sua casa. Therefore, te criamos después da vira botata. Amém? Ele criamos vira botata. Contra Deus, wag mo mes bosa bombom, kiko botase conta quadra, tem Deus soberano, anto ta aceita pone ku ainda bosa nação no tem, ainda bota que com bamales, ainda que Amém? Entrega total, mi rumanang. Entrega total. Amém? Não lega Satanás ganhar mo. Basta mo. Pertenecemos ao mesmo em Cristo. Limpa tu puro para sombra, orepini, bom mesteta, sem mancha, sem ploi. Sem tamo evaluar o mês. Sata, o que está passando? Tem algo ainda? Tem meu caráter, minha maneira de pensar, minha maneira de papel, o qual eu comito papel, me pode cumprir com não? Você sei também Satanás está bom de enxergar, acabou papel, algo como pode cumprir com ele. Tapos aí nós estamos para sostener outro, para ajudar outro, para escritura se revelar de maneira na que nós podemos compreender. Tem demais com papel. Porque aí tem também Satanás também, acabou papel, coisa, que foi mais que bom compreender, of course, que batende, bota papel, batende escritura, papel, caminha bom saque, que de que está comic ni bebe. Não, evaluamos mesmo, vai bem profundo com Deus, recebe palavra para quando Deus te acerca. Amém? Glória a Deus. Aleluia, mande profeta diz, papel fe awe. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Esse é o qual como que era papel de mente aqui. Mas, me bobay papel para sombra. Esse é o qual que Deus quer ministrar. Anto. Amém? Glória a Deus. Mas me bobay papel para sombra. Me bobay papel mas me papel coisa de mim mesmo. Anto, beduling. Amém? Glória a Deus. Tata, danke po po palavra. Danke ko taba ministrar, Senhor Deus. Tata, danke ko nos yung. Aleluya. Glória a Deus. Daga nos baiting alfarero de esta forma. Aleluya. Glória a Deus. Sí, Senhor. Aleluya. Danke tata po palavra, oh Dios. Te llega pa nos Senhor, oh Dios. Kutabo tatonyo di turcos. Taba forma turcos. Nada nas bien. Aleluya. Momento está tremendo, bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Forma, Señor, oh Dios. Fórmanos, oh Dios, de gloria, aleluya. Sinta na ouvir, doce yo. Aleluya. Gloria a Dios. Sabiduría profunda, humana. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, alfarero. El alfarero tremendo ante gloria de Dios. Sí, Señor. Tan quitado, oh Dios, la forma de Dios. Thank you, oh Dios, no nada bien, la voz de Dios Todopoderoso. Oh Dios, de gloria, ministra a nuestro pueblo. Ministra también nos no comprendiendo, oh Dios, de gloria, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Oh, Tata Santo, ministrar para poder ministrar por gloria. Sabiduría y conocimiento divino, oh Dios, de gloria, aleluya. Yes. Sí, Señor. Tremendo botar, Dios, aleluya. Alfarero. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sintana. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Dios. Sí, Señor. Así nada más. Poderoso Dios está. Ora, baba, sete.
Gloria a Dios. Sí, Señor. Ministra na po pueblo, Dios, di gloria na may intigi. Tan kita to, Dios, ko pata formando nos manera porque no manera nos mis que aleluya. Umenta tremendo. Ato Janet, puti, gloria na Dios. Dios ministra na Janet Marti. Dios ministra na Ruth Mila Medan, aleluya. Sandra Adamos, aleluya. Dulce Jaum. Otro man Filomena Bernardina, aleluya. Randolph Sench también bendicionar. Aleluya, Kenneth Mackay, aleluya, oh Dios de gloria, Ana María, usted sente, aleluya, gloria a Dios, Lidiana, Dios ministra, recomenda mente que tremendo, Pobre Facial, bendicionar, Mirna Brown, el resultado de hospital está tremendo, Dios está mostrando su reino, aleluya, Carolín Torres, aleluya, bendicionar, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, familia sana, familia Mackay, aleluya. Gloria a Dios, Agnes Jacob, Rosenthal, bendicionar, aleluya. Mariska Abraham, Vidana, aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Vistika Van Arnold, Tanya Van Arnold, tú también te bendicionar, aleluya. Tú temer, está bendicionar, aleluya. Nos unan Quincy, Priscilla, Eddie, oh Dios, Marcos, oh Dios, Dado, thank you, oh Dios, oh Marcos mío. Dado Dios na Rhode Island, a Mexico Community, thank you for sabiduría y conocimiento. Thank you, Dios, for college credentials, Señor, oh Dios, ámbulos de sabiduría y conocimiento, aleluya. Gloria a Dios, para los profetas de nuestro aire, sende. Gloria a Dios, date mente que estaba tremendo, mente que estaba bendicionar, mente que estaba ministrar, aleluya. Tan que está, Dios, Dios, está temblando, Carlín, tremendo, ángel de Dios, está campanaron, tipo, nos roban, aleluya. Gloria a Dios, camino por cinco para ángel de Dios, Espíritu de Dios. Ahí llega acá, por cuidado en el man de Cristo Jesús. Cargamos de un baby, aleluya. Gloria a Dios, y mi hermana Duro, Dios, familia Marti, familia Francisca, bendicionar. Oh Dios, Lidiana Sabina, familia Sabina también bendicionar, oh Dios. Familia, oh Dios, familia Chinga también bendicionar, aleluya. Gloria a Dios, familia Wow, Dios tremendo tendencia de 20, aleluya. Familia muy bien, gloria a Dios, aleluya. Familia, oh Dios, tendencia de familia, oh Dios, familia. Familia Rodríguez, familia Jan, Tiro, también bendicionar, descende, aleluya, oh Dios de gloria. Familia Wolf, también bendicionar, descende, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Alaba Santo, robo, tetería, alaba Santo, aleluya. Chagnabo, Dios también, Nathaniel, también descende. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Gloria a Dios, alfarero de humana. Gloria a Dios. Ora ba sete debe. Ora ba. Todo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ora ba sete. Ore be sete. Aleluya. Enchigay Kroningen. Bendicionado da mente gente. Oh, Santo Santo Dios, pabili enchigay, oh Dios, pabili vinci también. Punto de unidad, un acuerdo de 3 días con Jesús aquí. El 3 días con luna, oh Dios, Santo con también junto de unidad. Tentando un camino, Señor, oh Dios, un dimensión nuevo. Santo Dios, quiere el Espíritu Santo de la casa, de la matrimonio, de la vida, de la aquí, ayunan. Santo Dios, para obra de la mano, Santo Dios, para el trabajo, Santo Dios, Santo Evangelio. Kabila vivo en el mundo, con ayego, Dios, Santa Papa, con Cristo, Santo Dios, Santo para ministerio de ancho como evangelista, Santo por testimonio, con forte en canta, para aleluya. Gloria a Dios, Santo Pastor Cherry, su destiny helper, victoria, camino, Dios, Santo, para preparar. Gloria a Dios, Santo, gloria a Dios. Nada de nos mete ancho, también sometendo, de turmento, Señor, oh Dios, Santo, para gloria, para poder, para compasión y misericordia, nuevo turmento en su vida. Oh Dios, Santo, camino con la bebida, oh Dios, gloria, aleluya, un día, un simán, un luna, nuevo, bendicionado, bendicionado, dopo limpio, Dios, santo, tremendo, la misericordia se manifiesta, aleluya,
Diario Vida Bendición Internacional, live vivo YouTube, live vivo Facebook, mi hermano tour, bendición a la palabra de Dios, está tremendo, aleluya, ministra, ministraba gloria, ministraba poder, ministraba mi amante de porriega, o si tiene que nacer, cambia tu cosa, en nombre de Yeshua, me dice que Señor, oh Dios, tremendo, me dice que está bendicionado, me dice que por gloria ministra de manera, Señor Dios, supernatural, aleluya, gloria a Dios, tata, por tremendo, tu bendición, aleluya, gloria a Dios, tata. Danke Señor oh Dios, estaba doy turcos, estaba con mis turcos, nada bien, estaba 100% sende. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Ora más aleluya. Sí Señor, 100% sende. Ora baba sete, alfarero que está tremendo, aleluya. Gloria a Dios. Sí Señor, Lidiana, gloria a Dios. Ora paciente, aleluya. Lara santo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y alaba santo. Gloria a Dios. Ora ba. Aleluya, vamos a sacar un bobo. Estamos, en candela cae el día, aleluya. Fuego pentecostal, aleluya. Senté, estaba tan tremendo, me romana, aleluya, gloria a Dios. Fuego pentecostal aquí, romana. Nota vega, senté, pum, aquí zona de embocas. Aleluya. Me hizo pentecostal. Ora ba. De la cabeza a los pies. Alguien grite y dice: fuego pentecostal, fuego pentecostal. Aleluya. Pampero man. Fuego pentecostal. Aleluya. Fuego pentecostal. Fuego pentecostal. De la cabeza a los pies. Estamos, digo, capete na boquilla, aleluya. Irai marengan, yo pilisutamo, tremendo meito. Aleluya, onda va a quedar un gloria a Dios, potencia, Espíritu de Dios, ay, guiamo, fuego pentecostal, irai abrir con mi completo, la bendición a estrés, a puestos aquí, lunas, a puestos bendicionar. Aleluya. Yes, sí, Señor. A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostal. A mí no me cambia nadie. Aleluya. A mí no me cambia nadie. Yo sigo pentecostal. A mí no me cambia nadie. Não cambia nada, que Deus te ministra. Ele vai ser você. Aleluia. Vampiro, mano. Bom dia, meu irmão, que mais irá e marcar, aleluia, não sei. Fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza. Aleluya. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Vampiro, mano, aleluia, glória a Deus. Yes. Sí, Señor. De la cabeza a los pies. A mí no me cambia nadie. A mí no me cambia nadie. Es que a mí no me cambia nadie. A mí no me cambia nadie. Supieras el poder, si tú supieras el poder, la alabanza es fuego, la alabanza es fuego, ese fuego cae, y ese fuego cae, Aleluia, cantela de Pentecoste, estamos. É cantela de Pentecoste, foi llena de poder. É poder, pois susta bem vista. Guantamos do receber poder até da parte. Sedente ainda. Sedente até poder. É cantela que Deus da pisa. Jesus pisa. Guarda de poder.
la paz y candela de Pentecostés. Aleluya. Yes. Yes. Sí, Señor. Tremendo Dios, hermano. Aleluya, alaba a Dios. Aleluya. Fuego. Estamos. Aleluya. Ay, cae candela. Aleluya. Sí, Señor. Cae candela. Alzamos mango, alaba a Dios, en pocas. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Ay, como arde. Ay, como quema. Ay, como arde. Ay, como quema. Ese fuego se ha metido. Ese fuego se ha metido. Ese fuego se ha Aleluya. metido. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Come on, levanta la mano y alabe a Dios. Sí. Alabe a Dios. Tu mano está tremendo esa que está. De la Aleluya. cabeza a los pies. Gloria a Dios. Alguien grite y dice: fuego pentecostal. Fuego pentecostal. Encender. De la cabeza a los pies. Aleluya. Fuego pentecostal. Fuego pentecostal. Fuego pentecostal. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los Estamos. Doce yu, mainta assim que podia mesmo começar. Última duche, como começar podia assim que osso del Senhor. pentecostal. De la cabeza a los pies. Fuego pentecostal. Fuego pentecostal. Fuego pentecostal. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los Estamos. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. A mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. Es que a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. Pentecostés, 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 fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Aleluya. Estamos. Bendito del Senhor, hermano. Assim que você começar o dia, o luna novo, o simão novo, mira aqui o celeste. A mí no me cambia nadie, es que a mí no me cambia nadie, a mí no me cambia nadie. Tienes el poder, Cuando lo si busqué, tú gloria a supieras el Dios. poder, la alabanza es fuego, Bueno, la alabanza es fuego, ese fuego cae, y ese fuego cae, ese fuego cae. Si tú supieras el poder, si tú supieras el poder, si tú supieras el poder, si tú supieras el poder.
Aleluya, sendero manang estabo. Pampe profeta ng turco sa masabaw awit Diyos sa tremendo. Manila sul día, pero el luna a 39 Augustus. Tremendo, sendero. Pasakan ng vlog, amen, amen, Professor Ludmila. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Ay, como arde. Ay, como quema. Ay, como arde. Ese fuego se ha metido. Ese fuego se ha metido. Ese fuego se ha metido. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Come on, levanta la mano y alabe a Dios. Sí. Alabe a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si tú supieras el poder. Si tú supieras el Del poder. Si tú supieras el poder, si tú supieras el poder, la alabanza es fuego, la alabanza es fuego, y la alabanza es fuego, la alabanza es fuego, y ese fuego cae, ese fuego cae, ese fuego cae, y ese fuego cae. Y ese fuego cae. Levanta la mano y alaba a Dios. 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 Ay, como arde. Ay, como arde. Aleluya. Tremendo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ese fuego se ha metido. Ese fuego se ha metido. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta la mano y alaba 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 a Dios. Aunque sea la cabeza, mueva. Alaba a Dios. 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 Si tú supieras el poder. Si tú supieras el poder. La alabanza es fuego. La alabanza es fuego. Y ese fuego cae. Cae. Fuego cae. Cae. Y ese fuego cae. Ese fuego cae. Levanta la mano y alaba a Dios. Sí, Señor. Así le quiero, hermana. Nos ministerio me está bendicionando, también que en su final. Tengo el día de hoy, 3 de agosto 2026, hermana. El lunes, que el lunes bendicional. Y Tomás López, Dios bendicionado, obviamente, hermano. También en los final y hermano se llama Dios, danke. Danke, Pastor Cos, Dios te hacía. Danke por el día de hoy, Tata nos casa. Nos dio, nos siempre, nosotros, danke por el Espíritu Santo, tú aquí a nos. Danke por voluntad, ya vamos a hacer continuar de día de hoy. Danke, Dios, por el Espíritu Santo, de nos hace paz como trece. Turcos, oh Dios, hace candela como ascende. En el nombre de Cristo Jesús, pero hermano, última nuevo bendición, el día de hoy tremendo. A tu queda de presencia de Dios, aleluya. Tema yang Dios que nos dimos profetas por ahí de mi casa. Los también está forte y chetón, aleluya. Gloria a Dios, alaba a Dios. Gloria a Dios. He creído en un poder que no se toca. Aleluya. Yo he creído en un Sí, poder que Señor. no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en Aleluya. el corazón. Yo he creído en un poder que no se pero se siente en el
Aleluya, hay poder. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente. Dios mío, tú eres real. Que no se toca ni se ve, Aleluya. pero se siente En el corazón. Yo he creído en un poder Aleluya, gloria a Dios. Yo he creído en un poder que se metió Dios en las casas. Veo remolino de Dios. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Aleluya. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Dios mío, dígalo Aleluya. otra vez. Yo he creído en un poder que no se toca. Aleluya. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve. ¡Ay, aleluya! ¡Oh! Yo he creído en un poder que no se toca. ¡Hay victoria! en él! Aleluya. En el corazón. ¡Hay victoria! Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Dígalo que hay victoria. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, sí, hay victoria en la sangre de Jesús. Aleluya. Porque hay victoria, hay victoria en la. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído Dios mío, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Aleluya. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay algo fuerte aquí. Hay algo fuerte en las casas. Prepárate. Declare. Yo he creído en un poder. Veo los demonios tapándose los oídos. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve. Declare victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre. Hey, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria. Es en su sangre, eso no es cualquier sangre. Diga, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, Dios mío. Hay victoria. Y no podrá el enemigo nuestras almas. porque hay Aleluya. victoria, Irmão, hay assim que nós capaz de victoria, a domi sa pisa. Tema yang Diyos ke, aleluya. Solo, mayamang ito profeta Soraya, aleluya, tema yang Diyos ke. Gloria a Dios. De victoria.